Uyab ko nimo at ko nimo sugta, mamisita tagagabi dito sa inyong balay sa San Carlos City. Ogi mo kong gisultian, wa kay gusto nako kay kung naong bati man, pagkapait sa imong gisulti. Maayo na lang siguro maghikukuani, pagka kay kaugnaong bayhana ka. Piling pud kayo nimong nagwapa ka, bisan ingon ani rani akong itsura, pero may pagkabyolo. Kung nagwapo lang unta ko, sure jud ko nga imo kung sugton kay hangul kagwapo, di jud ko mupunit nimo. Kay ang imong itsura tindirag ay sboko, feel mo ba? Wapa ka sa inyuhang bukid, feel mo ba? Pura kag si Angel Locsin kajudra, unsay flavor nimo ay smoke nakahinomdom baka katong gamay patay mong ilong nisgag na. Sige kag pakyut na ko pirmi, bisan imong itsura murag sikwati. Kung nagwapo lang unta ko, sure jud ko nga imo kung sugton kay hangol kagwapo, di jud ko mupunit nimo. Kay ang tindilag ay spoko, feel mo ba? Wapa ka sa inyuhang bukid, feel mo ba? Mura kag si Angel Locsin. Kung nagwapo lang unta ko, sure jud ko nga imo kung sugton kay hangol kagwapo, di jud ko mupunit nimo. Kay ang imong itsura tindirag ay sboko.